Danas smo u Libeku, grad Nobelovaca, Willy Brandt, Thomas Mann, Günter Grass. Šta vas povezuje, a šta vas razdvaja sa njim? Razdvaja me to što nisam Nobelovac, ali povezuje me to što već više od 4 decenije živim u tom gradu i zbog njihovih delatnosti sam veoma preokupiran sa njima. Thomas Mann je toliko za mene bitan i utoliko me dodiruje što je morao pobeći od fašističkih hordi, nastanio se u Švajcarskoj, tako da je i on napustio svoj dom, svoju kuću. Muzej koji smo posetili i videli je namenjen njemu, Buddenbrooke House, za roman za kojeg je on dobio i Nobelovu nagradu. Ova druga dva Nobelovca, Willy Brandt i Günter Grass, su od posebnog značaja u mom životu zato što su direktnog uticaja imali na narod iz kojeg ja potičem. Willy Brandt je u odnosu na Günter Grassa potpuno suprotnog karaktera, iako su zajednički koračali korak u korak u socijaldemokratskoj stranci za vreme izbora. Willy Brandt je sa pravom dobio Nobelovu nagradu jer je nešto učinio u interesu celog čovečanstva, što se pomalo zaboravlja, a što bi neophodno bilo da se više o tome govori i da se na to podsjeća. Willy Brandt je svojim padom na kolenima srušio Berlinski zid, razdrmao, uklonio zavesu, tako reći gvozdenu zavesu između istoka i zapada, i uzdrmao svet samo jednim spontanim padom na kolena. On je bez jednoga ispaljenog metka promenio svet, iako za kratko vreme, na daleko na bolje nego što je bio. Šta se posle toga iz toga izrodilo je jedna pa druga priča. O ovome Günter Grassu mogu reći da je to sasvim druga vrsta karaktera, sasvim druga vrsta čoveka, da pripada u toj grupi Nobelovaca koji je, u stvari, po mojem mišljenju, nisu zaslužili, kao ni Barack Obama, koji danas bombarduje i rešava probleme nasiljem, iako je Willy Brandt bio svetao primer kako se mogu konflikti rešavati bez bombardovanja raketa i nasilja.
to je polako sve gurnuto u zaborav. Barak je dobio Nobelovu nagradu za mir, ali vidimo, svi smo svedoci šta radi i šta je iz toga nastalo. Günter Grass je uzeo svoj uticaj na narod iz kojeg ja potičem svojim govorom u Leipzigu na sajmu knjiga svetske reputacije, gde su sve svetske kamere uperene. Taj čovek se nije ženirao da izgovori reči. Srbi znaju samo jedan govor, a to je govor bombi. I to je za mene bilo čisto podstrakivanje, iako sam ja bio u to vreme predsjednik Jugoslovenskog kluba u Libeku, 500 metara udaljen od njegove rezidencije, današnjeg muzeja. I pošto on živi u Libeku, mogao je tih 500 metara doći do našeg udruženja i pitati nas koji imamo rodbinu u toj Jugoslaviji, Srbiji i tako dalje, šta se tamo dešava. Ali bez ikakve konkretne informacije od ljudi koji su pogođeni, on je izrekao jednu strašnu rečenicu, jednu presudu, osudio jedan narod koji je po svojoj gostoljubavosti daleko poznat iznad svoje granice, a koji je i u svetu jedan od najgostoljubljivih naroda. Tako da su ta dva karaktera potpuno suprotna i kao takva bili su deo mojih obsesija, mojih razmišljanja i, tako reći, nešto što je i mene kao čoveka formiralo. Dušane, kakva su ovo kolica? I kakve imaju veze sa Willy Brandtom, a? Da. Direktne veze nemaju nikakve sa Willy Brandtom, ali imaju jedan, tako reći, istorijski značaj, jer potiču posle Drugog svjetskog rata i predstavljaju jedno prevozno sredstvo sve svoje imovine, familije koja je imala svoju kuću, koja je morala sve napustiti i
koja je mogla tek posle bekstva da spase nekako svoju glavu i nastanila se posle 150 km od polazne tačke, jedno 100 km ispred granice zapadne Nemačke, sadašnje zapadne Nemačke, i to sve što su imali poneli su sa sobom i može se čovjek sam sebi predstaviti kako je to izgledalo tim ljudima kada su morali ostavljati sve što imaju, sve materijalno, počev od nameštaja pa do veša, slika, umetnosti i ostalih stvari koje čovjek ima u familiji, koje možda generacijama skupljao, i skupiti samo i strpati najnužnije za familiju i krenuti na put bez određenog cilja. Tako reći, put spasa. Ta kolica sam mogao kupiti tek posle pada Berlinskog zida, i tu sad dolazimo do Willy Brandta, jer u tom momentu kad sam ta kolica video u istočnoj Nemačkoj, jedno 100 km udaljeno od granice, nemačke granice, od Lübecka, shvatio sam istorijsku vrednost i celokupnu tragediju situacija, a i rata, i tako da sam onda ta kolica kupio i eto čuvao i sad je, zahvaljujući Saši, došlo i vreme izgleda da javnost bude upoznata i predoči malo baš u današnjoj situaciji oko Ukrajine i ti situacija uopšte u svetu, šta jedan rat predstavlja, šta donosi za sebe, i da ova kolica predstavlja jedan, tako reći, spomenik i jedno upozorenje protiv rata. Na ovim kolicima je jako interesantno da su pojačano u ono vreme sa letvama zakovani jednostavno. U ono vreme prije tih koliko decenija su bila naravno u boljem stanju, i da se ne bi pod teretom ovi federi od tih kolica slomili, ubacili su tu letvu, zakucali, pojačali, i ovde popreko kolica su metnili žicu da se ne bi kolica pod teretom razvalili. I sa tim su krenuli na put, i to je tako u istočnoj Nemačkoj mirovalo dok, eto, ja nisam slučajno naišao do te familije i ugledao ta kolica i iskoristio tu priliku da ih i otkupim, sa nadom da će biti sačuvana takva kakva jesu, kao originalno upozorenje na ono što donosi rat. Jednostavno, kad čovjek mora napustiti svoju kuću i sve što ima i strpati u ovakva kolica i krenuti bez nekoga cilja za spasavanje lične glave. Naravno da u ratovima ima i gori stvari, strašni strahota i pogibija, ali ovo je jedan poseban, specifičan način o kojem se malo govori i malo zna, ali može se predočiti celokupna tragedija rata i ljudi koji se nađu u tom vihoru bombardovanja, rušenja, razaranja i tako reći, oprostiti se sa neizvešnošću od naviknutog života, naviknute okoline, naviknutih predela i naravno svoje rodbine, znajući da će neko i poginuti tom prilikom. Tako da sam baš zahvalan što je Saša našao vremena i tu ideju da na ovaj način barem predočimo široj javnosti i
ovo naličje ratnih situacija, pogotovo kada se na svim stranama, tako reći, vode ratovi, a i kad preti ponovo u Evropi da nastane rat širih dimenzija. To bi bilo o tim kolicima, što bi mogao reći. Ne pratim vaše zalaganje neumorno već više godina. Pitam se odakle vam tolike emocije kad su u pitanju Srbi? Od mog ranijeg detinjstva sam doživljavao mnoge nepravde, pa me valjda to i formiralo i dovelo do ubeđenja da niko nije dužan ničije gluposti da ponavlja. To je valjda i jedan od osnovnih stubova mojih principa, moga života. I svaka me nepravda, ma od koga ona dolazila i bilo kome da se desi, duboko pogađa. Tako i ova rečenica od jednog Nobelovca, to nije bilo ko, mislite na Güntera Grassa? Güntera Grassa, da Srbi razumeju samo jedan govor, a to su bombe, duboko pogodila. Jer taj čovek je primio sa ushićenjem Nobelovu nagradu, znajući da je nije zaslužio, jer je prećutao da je sam bio dobrovoljac sa 17 godina SS nemačkoj vojsci. Da je on tada to izneo u javnosti, što je potvrdio svojim poslednjim romanom Ljuštenje luka, verovatno da on tu Nobelovu nagradu ne bi dobio i da takav karakter u stvari odlučuje o sudbini jednog naroda. Na taj način me jako duboko pogodila i to je jedan od emocija kojim sam se do sada zanimao, odnosno bile preokupacije mojega
života u buduće. Jer sam sam doživio tu veliku nepravdu već kao dete od godinu dana, kad mi je otac bio streljan od nemačkog Wehrmachta 1941. godine u Kraljevu. Ni kriv, ni dužan, a sa godinu dana sam bio i sam postavljen pred zid da nas streljaju kao, eto, samo zbog toga što je neko iz tih familija za vreme zabranjenog časa izašao u zahod u dvorište. Izveli su nas sve pred zid, mene u ruci, u naručju majke, dva brata levo i desno i još jednu familiju sa dvoje dece. Zahvaljujući sa jednom od tih vojnika, odgovorni verovatno, koji se energički suprotstavio izvršavanju te kazne, preživio sam i to, tako reći, stravično vreme od 1941. do 1945. godine, naravno u teškoćama i mnogim nepravdama sa samohranom majkom. Tako da je to te emocije, te emocije u stvari duboko se urezale u moju psihu i osjećaj pravde. Pa sam i za vreme studija odbijao da odlazim za Nemačku na specijalizacije ili pozive koji su sledili u mojoj struci posle završetaka Biotehničkog fakulteta u Ljubljani. Međutim, posle odsluženja vojnog roka u JNA ne nalazim posao i odlazim ipak za Nemačku jer sam smatrao da mi ni tuđi neće biti gori nego što su mi bili tadašnji moji, tako reći, sugrađani. Tamo sam, moram priznati, tražio te fašiste, te koji su odgovorni za streljanje moga oca, ali umjesto fašista naišao sam na žene u crnom koje su kopale svaki dan i radile poljoprivredne poslove, a koje su bile duboko zabrinute za moje stanje, jer sam jako slabo i razumeo nemačke, a i slabo sam radio se, tako da su mi svaki put nudili njihove, tako reći, zemljičke sa bezodnenom ljubaznošću. Tako da, umjesto da naiđem na neke fašiste i naciste, naišao sam na razumevanje, na žene koje su izgubile svoje muževe, braće isto tako u ratu kao što sam i ja izgubio svoje. I tu je ponovo došlo do sopstvenog uključivanja mozga i ustanovljavanja istine onako kako je ja doživljavao.
Danas evo puni se 40 godina kako živite u Libeku. To je grad na severu Nemačke. Pa bih vas zbog toga pitao šta je u stvari za vas srpstvo? Pa u prvom redu je za mene srpstvo to da sam potekao iz toga naroda i da sa sobom nosim sve te uspomene iz detinjstva. Detinjstvo je uvek lepo i za mene je srpstvo isto lepo. Srpstvo je tribut gostoljubivosti. Smatra ga za najgostoljubljiji narod na svetu. Srpstvo je biti čovek, kao što je i naš patrijarh rekao, budimo ljudi, što znači ako si Srbin, moraš biti i čovek u prvom redu. To smatram ja što se tiče srpstva. Jeste da je sad jedna kontradiktornost između mojih čula i toga da živim u Nemačkoj već 4 decenije. Ali to je sasvim objašnjivo. Ja živim u Libeku skoro svih tih 4 decenije. Libek se zvao nekada Ljubica, bio je slavenski grad sve do pred 800 godina i Ljubica se pretvorila u Ljubek zbog onoga C, Ljubica, pa se čita kao K latinicom i tako je postao Ljubek. Ljubek je jedan predivan srednjovekovni grad koji je na vodi, okružen je rekama koja jedna se zove Drave, što je slično opet slavenskom imenu Drava, ali verovatno je pravilnije Trave, jer je bilo verovatno močvarno i za puno trave povezano to ime, ta reka, i jedna je dodatna reka Vakenica. Tako da se ja osjećam u Ljubeku kao Odisej koji se vratio posle mnogih stoleća lutanja ponovo u svoj dom, u svoj zavičaj. Jer mnogo toga podsjeća na slavenstvo i to mi niko ne zamera. Da ja osjećam Ljubek kao svoj grad u kojem sam proveo silne godine, othranio familiju i tako dalje. To je u stvari to što se tiče moga odnosa prema Ljubeku, a što se tiče odnosa prema Nemcima, i tu nije tako ko što mediji obično to prenose. Veliki deo je utiska takvoga da se bori za pravdu, ali ta pravda mu se često lažno primenjuje, prikazuje i to vodi onda do nesreća, a i do toga lošega imiča Nemaca uopšte u svetu. Ja sam sa njima živeo mnoge decenije i doživeo sam njih kao ove žene koje su ostale bez svojih mužova, udovice, u crnom, veoma slično odevene kao naše udovice u Erdutu ili Dalju. Tako da sam tu jednu paralelu video koja me podsjećala na domovinu Erdut i Dalj, odakle potičem od detinjstva, mi majka iz Erduta, otac iz Knina. I tako da to je jedna paralela što se tiče intelektualne elite. Tu su opet, mora se diferencirati, oni koji su profesionalni političari, koji vrše neka mišljenja i propagandu iz
političkih svojih ambicija je jedna stvar, a običan čovjek na ulici je drugi stvar, koji se često zalaže za pravednost i upada u zamke, osuđujući, kao što je Gunter Grass osudio sve Srbe onako đuture paušalno, da ne znaju ništa, samo razumiju jezik bombardovanja i tomahavki i šta ja znam, napravio je od jednoga najbogatije civilizacije u Evropi jedan divlji narod. A danas smo videli zvona u crkvi Svete Marije. Da li to može da nam posluži kao opomene i da li postoji paralela ka današnjoj aktualnoj situaciji u Ukrajini, odnosima između Rusije i Zapada i tako dalje? O da, velika podudarnost. Kao tada, tako i danas pokušava se prvom silom rešavati problem, što još jednom se vraća na Willy Brandta, da je on rešio veliki problem, istoriju čovečanstva je okrenuo u jedan drugi smer, mirnim putem, miroljubivim. U ono vreme su sa nemačke teritorije Nemci bombardovali London V1 i V2 raketama. Englezi su već 1942. godine eskadrilom bombardovali nemačke gradove. Samo u Hamburgu u toku jedne noći poginulo preko 30.000, koliko ja znam, nedužnog civila koji se sakrili, sklonište tražili u podrumima, ali te bombe koje su gorile potrošile su kiseonik, tako da su mnogi tu i pomrli. To je u stvari velika sličnost sa današnjom situacijom kada se pokušavaju gorući problemi civilizacije na vojni način da se rešavaju. Hitler je bombardovao London, Englezi su bombardovali nemačke gradove, stradao je najviše civilni narod. 8 miliona Nemaca je isto poginulo u tom nemačkom Hitlerovom agresivnom ratu, tako da izgleda da ponovo se ništa nije naučilo iz agresije, iz rata i nasilja. Mi smo videli ona zvona, kako su slupana, onako kako su pala, ali mi smo videli i one krstove u jednom delu te crkve koji podsjećaju na poginule iz Prvog svjetskog rata 1914-1918. godine. Tako da, upoređujući sa današnjim ovim prilikama, može se povući paralela ne samo po tim propagandističkim zavaravanjem naroda, nego se može tu i vidjeti ta paralela neizvesnosti i kud vodi takvo nasilje i na taj način rešavanja. Iako nam je Willy Brandt i mnogi poput njega iako su nam poput Willy Brandta mnogi ostavili u nasleđe kako se rešavaju problemi, vlasnici, odnosno nasilnici, imaju najveći deo svojih medija pod svojom kontrolom i ljudi ponovo dobijaju laž i neistinu samo da bi se rešavali problem nasilja. U stvari stoji iza toga svega interes klike pojedinaca, najbogatijih ljudi na svetu, stoji iza toga, stoje resursi u Rusiji koji bi se rado prisvojili. I zato sad treba da grbaču drže i ginu nedužni ljudi. I zato bi bilo dobro još jedan put se podsjetiti na polomljena zvona, na tragedije koje su se dešavale ratovima,
a i na ova kolica, kad čovjeku ništa drugo ne preostane, nego uzeti sve što imaš u taj mali deo, spasavati svoj život. To treba narod danas da ima pred očima i svom silom da krene protiv rata, bio on nama prodavan kao pravedan ili nepravedan. Rat i nasilje nisu metode za rešavanje civilnih problema. Hvala vam.